हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मोर चैनल और मोर पेजखनले आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइছো और আজি হৈছে सरस्वती पूजा और आमार पूजा घरले आहिছো माये मय सरस्वती पूजा बुली और एया হৈছে आमार पूजा घरर सरस्वती मार मूर्ति और आमी आहि साकी बंती जलाई ललो और भक्त सकलो गोट खाइছে हि लाहे धीरे और मैं देवी माक पिन्हाबले नार्जी फुলৰ माला एडाल गाठी आनिছিলো और पुरोहिते पिन्हाय আছে मालाडाल और इतिया होम आरम्भ हबले समय হৈছে पुरोहित आहि बहिसेहि और या देखिसे होमर जुई धरिसे और इफाले बहि থকা सदस्यসকলক চাহ আৰু ভুজিয়া বুন্দিয়া বিতৰণ কৰিছে আৰু ইফালে হোমো শেষ হৈছে ভক্তসকলে সেৱা জনাইছে और इफाले पूजाओ हो आछे और आमी सकलो बहि आछो মই আমাৰ পূজা ঘৰত যি পূজাই নহওক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যিমানটো পাৰোঁ অকমানকৈ হ'লেও ভিডিঅ' এটা যাতে ভক্তসকলে ভাল পায় আৰু এয়া দেখিছে পুৰোহিতে নিৰ্মালি প্ৰদান কৰিছে আৰু পূজাৰ প্ৰসাদ খোৱাৰ পিছত আমি সকলো সদস্যই খাবলৈ বহিছোঁ এয়া লুচি ভাজি আৰু বুটৰ দাইল বন্ধাকবি ভাজি আৰু জলকীয়া আচাৰ পায়স আৰু ৰসগোল্লা দিছে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আকৌ এবাৰ লগ পাম আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ।